Kuringana na kanjo ya magavana, thirikari cia kaunti irorete kuiga mirothi na kuhingwo kurumirira kwaga gukinyirwo ni kigina kimakonie uhoro uria uhatikite utungata wa muingi na hanene matura-ini. Kakamega County. Ica ikuhi muikariri giti wa kigina thiini wa kanjo ino Fernandes Barasa akiuga minista wa kigina John Mbadi ni arahenanirie akiuga ati ni mamukirite mbeca icio. So this afternoon, as I speak here, we have no arrears for the counties. We have transferred all the money that we should have given to the counties. Mheshimiwa John Mbadi, stop misleading Kenyans. Unajua ya kwamba pesa zikitoka katika National Treasury kwenda kwa County Revenue Fund ambayo inakuwa controlled na Central Bank, it takes a minimum of 2 weeks. Pesa ya mwezi wa September was released last week. Mpaka sasa it has never reached the project designated accounts. President William Ruto muthi wa kana akiheana ndumiriri yake hari bururi kuri cikaro cieri cia bunge ni erigiriirwo kuheana uma wa njatukano iri ikoretwo kuo gatagati ka miahu ino yeri amu gutire mwena utarugamite na uma wao guku magitiga Kenya matukaneirwo. Ona gutuika riu bunge cieri ni ciguithaniirie mbeca iria kaunti ibatie gukorwo ikiamukira, thirikari cia kaunti irathingiriria ati ibatie kumakinyira na ihenya toria kwahotekeka amu mihango ni irugamite na muingi no urathie na mbere na kugirika. We want to have reforms in the office of the controller of budget, ili pesa zikitoka katika serikali kuu, that money must be reflected in the revenue accounts na project accounts of counties within 48 hours. It takes a minimum of 2 weeks pesa kutoka katika serikali kuu in the Central Bank CRF account kufika katika account zetu. Bunge cieri riu ciguithaniirie muigana wa kigina kiria kiagiriirwo kugairwo thirikari cia kaunti nginyagia ciringi bilioni 387 kuma ciringi bilioni 400 iria Senate yahitukitie. Mwaka umwe thutha wa ndumiriri ya mwaka muhituku ya President iguru rigi haria bururi uri, kigiriko giki gia thirikari cia kaunti no kiracora mbica ya giconoko riri utungata matura-ini utefefete na njira nene, ona thirikari ikihuragira ndebe kwagirithia maundu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Jenga Wambui.